Naruhan namin, buha. Pasinarhonot tarabi. Bajali mo lihat mo na ko sesuai dengan pangarapotan. Mang nasungod dia di parapotan ini sudah udotan. Badu sumaroha alay humasahat jo dito lang kami jo tulo na namin pagtida. Mono siang hari ihamuna sirajana yang goro nami narga udah solid oleh sekali tulang robot naboy karpatungahani songon ulus gabi tu hamuna liber nami serema tadi bata dia bala partikianon naun di Jawa Batari Batado ima awang guru nami na di holongan nami marhite huni bolo dia ada halak Kristen gabe si pertanian ma awang guru nami saluhutna waka pinokparna gabe adong masada bolo idokon halak Kristen gabe sada ahamon manuturi na gabe si partangi yang ibana gabe boy hita salhutna marpangiduan tu debata ala naung jono naung sahutulad do ima amang boru na baduon dohot amata debata di sialani do dang adong be sabutulna aka arsak dohot dok niroha alay tangyang nama siapeu tomata debata marhitehon haporsiaw ni ang boro di tikinguluna saat ibana tusurgo hasonangan parjabar ibana di 10 na manotong nang dinabor na batua be naboro payu diuton tarpasu-pasu sa luhut na akapinaw paramon dabot akan ni salahan na dabot na niluan na gabian sa luhut na nang disamube sa luhut na akatarak ni ang borok kunaw poso sada mahamu totong sungod na yun ay asa mahitihon di paramod di ang borok na mo yung mardame hamuna tudulog kuturuon jala ahape na sa luhut na di parsita ka pinagparmuna ape may dihamu ang ka pinagparmuna sa luhut na ulos di tangguma sa luhut na akka dihamu na marhamaranggi torok ma ang ka pinagparmuna sa luhut na las madagit muna ape mapasu-pasway marhitehon parlas dito di muna diapihon amata debata madududulak sa sulbot teriti keras di basa tamin non ulos itang gorabuy sa saat may tatubang gabin hubar horasan sa itotong mahita tiramo di tuwan madudu pinasak matubaba Tong ko sa sitong man. Alay horo na bertulo ate say ate. Masingot ado hita yung kapatuturan ni. Alay harorok ko na yung sa sigarik. Puji Tuhan. Dino anak ko ang ikon dan pirtar tong ko badua mo na kulungan ko. Imana ho kasam ko nang dison ate. Alay ando orang sa atu si. Siya tong-tongan ni bumata paparan ni si Raja Baton nadong di si borong-borong saya do siaro. Di anong marohami na diar Selasa aday rodongan di ulaw ni may tapasan sa dadoro hatta do tangyang tatuado pa ni debata sa una ni dokon di bottom na kinlem manangyang kututuhani jadi do sita-sita ni rohanami di narobe kami mamagkuning yamu di ang karina sarpuy udong kami idama dengan nai cara sonang nai molo tumpungo sa hudulan akana marahamaranggi kamu mana marahamaranggi tubuh nilai ko do tubuh ni nangonate ingok ma pasu-pasu ni Tuhan ini marlubian do molo di pasang apamu molo olo kamu martangi ang tutuhan ini atau sa tong-tong ani pumuatan otik so sadia na pinasari pumuatan iso las marohamo dangan ani godang kay banda pinariyahan dangan nilutik kay banda tininggal atau di pasu-pasu Tuhan ma tu barapak ko mau pakyom na pasama na lo pasahama oh di kamu kagabiyo marludu mga orason marludu mga sangapon
lumobi ma diang kana pinar sinta di bawa punami tu hari namang iru iba tudu de batai molo pe dia kari nang sar pudak dapuk na nilulan na alai persero kami di budian ni laiku nang perdulu dialam di Tuhan tu labuna dia kindo persero kami jalur munai tu kari namang iru saksoni manang dewi nang tua baru kau ingat tu gajak na umurmu tu hibas na ho asa dong mamuda-muda sa luhut na parano bumeri kami na kinja lahu bigi kami o bak 15 ma o paramu sa luhut na nang dohono namin disi iuzon ni lupa dua iko siya pulo mayate isa arwa nang arong mga oray ate iko siya pulo atau molo siya pulo pa paramu to rin na mangihut berarti umurmu gajak ate tangi ako magpaparamu sa luhut na ang giya si gajak umur to parduro ate iya mo na sa luhut na pinagparni Siala asido olong rohana do buhi hita berpumo talbuhi ma di hamu pinopar yang corona nyon buhi hamu di bagasan hai baso ima dinalao ke adu-adu amang corona nyon nas doro nami marhite pasu-pasu na mata nomor 2 di bata berpanggido mahami to mata nomor 2 di bata nak tujuan nyari ope saya gia matotong di paso-paso mata nomor 2 di bataha musa luhuna asa gabi tong mertabalas rohata tu aka ariran yang roh jadi semua orang apa lagi jangan hata si doholokku mau semua sendiri tu hamuna sa luhuna yang nakon ni yang boro wala naman osoy hamuna doa ang gia ma naksulan na ron sa nomor sada hamuna sa luhuna akan marhamarang doon na mariboto jadi non pasahaton nami ulos tuha muna parhitin nami do mangilu to matta nomor 2 di bata angki matutu marti nagi marbine ge matta nomor 2 di bata di pagidon nami sa di pasaut to me tuha muna sa luhuna parya nakonon nami dia muna song nilokon ni na tuwa-tuwa madohonon nami tuha muna sa luhuna kale nami buto nami asa takbulan ni si bagading may nadi gijang ibandingan asa horas tuha muna marhamaranggi mulu takas tuha mo marsi pairing-iringan matututo asa emis tabatuha berinda si pairohon di budian yang boron amat tare bataro nomor 2 asima rohana luhut na mahamu di baroro matututo asa sahak sulu sahak tukotian anno ko pasatami ulosi mamasu-masu toktong amat nomor 2 di bata horas mahamu jada gawian matututo saksoni di naborku diso asa ador hidup pang mabatugutugulo pasahat ulos sami bandamang majo siajur mula-mula, siajur mula tompa. Berdamang jo mula-mula, bedo mutu sompa-sompa. Udah emang. Jadi di doro name emang ma. Agiat tu lihat gawe lihat horas. Berdamang ma dia liati.
do tulang kami. Jong-jong na kami si Masuma dapat kami si zaman utangan nami. Suang somoli si panakmurohani. Gabi ang bol. Masuk tuh ke kami sa Roma. Tulang kata di beluga masuk pak. Dari dihita. Jadi dihamu bermusit nami. Nagkorang kami manong pahula-hula nami. Dan mana bantu siapa?
masih belum tortor namin pada mga mahasa-hatang tulad sa Diyo. Hatol layo. Sa solusyon di instituto lorong namin. Sa ibadayara manak kamay tua. Pihutamu sa gari mawara. Di pagato sa nga mahua. Sino ba di hamon pinahan? Kami yang diulang butima. Jadi pasangan saya tak tahu. Terjulung untuk Maria Tenang. Mandok untuk berduka cita na dohot kami. Dari kita kami samari paduduon. Asdo rohanami patakotok kamu di son asa diurak kau doka tujulan yarion terlumo biasa darion. Jadi saya sahat mau lo tadi pikion di pas-paso di mata dalam bui to pasang non tapasi ngariar ni amangon di bagas salas nero botima Perdulu mahitama mendokole ate kuatan di bata aman kasih rohan kami rodo kami sama pula persiap pendidikan masahatan kan upuhnya lama ambuan nomor ludu mah pencarian pasamotan tuari namang ibu sudah peparan yang puris kiri jadi hamil so tung macelas rohanan Amerik kamu sadar rohamuan Amerik kami songon daya naik songon hatan yang pertama doang kamu balitang magagabi dulu hari muna magabi namar pulau laburu ala dengan bebek kami hamung marsi pulau ini tu hamuna saluhutna bere nami guru nami tujuan diarion saya martabat-tabat madi hamuna pasu-pasu saya horas mamud perkara jauh muna mamora ma per 3-3 dapat pangkat menamar pangkat si rumah pinahamuna saluhutna namar pinahan jadi songon ini akan putaran nami pinahamuna nomor tabal tua mah palinggo manisipur turia pe hamu mengalahkan saluhutna ela nami bunai po pulang saluhutna bere nami saya disima hamu saya buat terima tama mau jadi molo pesan kami peulus songon yang sakka pero hatta sudah ate itu video kita mengamar sakap 3 ulusi kasada jadi hatari ulos kalau di kami hamido hula-hula muna nama ulosi alai sian debatado anggo pas-pasuna jalan muna sedih jadi songan kepung rezeki guru nami kalau itu panjang mau sehat mahot bulan ngarion tambah-tambah mah paramu so dong hula-hula ni mandok so nario pukul 5 jadi ya mandok aduan ba itu 5 pe mata-mata mati itu dah las maroham mulai dari on so no pe harono nami dia muna ela do guru nami maklum paham na Indonesia tujuan nami susah luhutna alai bagasan pakerejuan halak itu ada orang bagasan pasahikon nama tua ini soni pe nak pola haram tunggu dulu aduh dihor pun aduh sama tunggu nang semua itu mau itu tunggu pahop saat penemat ini ayo nggak marnono jadi kata di ulus kami ulus Victor Prabu Victor Mak para
muna tulan na yun. Sige, diyan mo mo na sa luhut na. Kailan daw puro namin. Sige, paupo namin siya. Kaya yung tali ba tama na mamasok-masok. So, hindi matasik ka. Tidak burukku. Tudukan kita Tuhan, burukku namun. Amin ma. Hubungan sembilan tahun di tahun. Tanpa ma akan sebalkan. Mulai dari Tuhan, langsung ini dihamu na lain nami pinopar di nabur nanyo. Perjulu mado honok kudu naburu. Asa ador hadut kama tulu-tulu ini. Ador hati di tulu-tulu naburu. Penggek saur matu mana buruku. Payu diutop. Satu nomor ini, satu nomor udah. Mulai ada dari Tuhan nak jangan mau hata naulinan non. Akan dibuat naik pinasaan ni bapak. Kuman noni turun pernah. Asa pinatikal huzur mah itu orang itu kabijan. Turia mga kasalog na pinopan ni amang buru na sonari. Tusi mahal dapat parsawiya. So ni mahata nami hata na ulit tambay bapak nami son asa di pahot ma. Satu mula-mula tu satu rumah tanpa. Batang buat handbodang mula-mula. Nasorong mo tungo na soba. Ako na mga dia sabi to kanu sa yulo. Kurang sangi sesama lang. Mau lihat ma di tulang nami lupat turuan doa pajahitan atapura tang yang muna saya baca komai di pertotio di akan ikon di budian di babau daud ulus na pinasahap munay ulus na herbang matong paso-paso di Tuhani sugut jalaon niya kapinopar ida mangot tudulanon ulus na hafal ma bari dagabe bigyan muna sugut isi jamaon ni tangan dipangkat nang diak habis sugoli di si torok ni rabu ni ulusi
Saya songo torok ni rabu ni ulusi maka tulang. Torok ni pinopari damang nang jungolo marujungon. Noaik pe Roma hami tulang manopa-nopa hamuna. Otik sosadia non na boy tersopa kami tu hamuna. Batung las maro hamuna sidopo di mahami tulang. Biamu permusik nami. Nang sopa-sopa nami ma tulang nami hula-hula nami. Dot akan na tulang nami on. Baik kamu majo tor na hopar tu sopa-sopa. Abi.
pagarong dua serupa bumi saya ita siro hata sudah mahita daripada undi atau pasakay itu ang tulang namin. Jadi ngelihat natin ang muna anang buro namin sa pululot. Ano tong bote yang kamu sangat tuhani. Mula sa kamera tulang ba nanulog ka na uli mahal ba bahaw na jo kata serat kami dah bikin. Mula tadi ano si satu tahun ba. Mula din madi hamuna tulang namin markasyahan. Sok soy mana di hamuna kahula-hula nang dakan marbaranggi. Nang dihita na marhamaranggi. Luwi mana di hamuna rajan buru namin nang dohot rajan ng kahula. Di hamuna todong namin mana daw lupa hamu kunni. Mana daw disakui nakan kupatahon ala ni ganon namang Alana dari itu penguruti sudah punya suara di hamuna ang buru. Di hamuna matarajan ang inataw ibadah. Suang-suang yang di hamuna sa lupa itu kami nalit nalulog. Isang lolo hamin wain hula-hula muna markata kuyulog. Law pasahaton hatanaw di ayungan. Muhui man hulaw pasamultuan ni dahil namin 50 kidoli dogas kitun. Asal dia matang pamasa matang berkali kata. Dia muna saya muna ang buru namin jakka na maramarangi. Asa tapulan ni sebagai manya atas nakalian horas ng salud na maramarangi. Dengan matong ng marsita diriyan. Sosong yang dia muna ibotokku. Asal dia matang pamasa matang berkali kata. Soalnya matong sandal dua satu hari kami tangguh betul-betul bu atau rekit. Tangguh betul-betul bu. Tendeng mau itu. Harus dua. Betul-betul bau bu. Satu nomor ini, satu nomor nomor. Asal dia teman kawan sudah matang berkali kata di sini peperan. Asal namanya ibu madurang kita sama nama dua. Yang tu bicara nama temurna. Siap kan masuk sekolah, saya pergi sini tuh hatamai. Nanda kan ulikai itu. Ketong berbudi bata, ulau natama, jakka yang nak kamu, dia nak koperan. Mau tupe, nong kari dunia sila sangkit bato. Bila hundi bata labu niroga, jakka pasang na asawul. Sonang suai guru sila, dia lahu mengulak atau ulau na. Moro, dia sudah botol rok kope. Simu matong di paduli bata sirok patutnya sangkia bertagba-tagba akas roha jula so tupahonnya matana masuri bata ala ini sihamuna saluna ang boru nami asang iya tong pamasok matang bersuri bata sihata tangiang nang tawagami saluna hula-hula muna asa tubuan na naman natin si Korso daw mga itong bunga-bunga tuwa na anak mga mga boru Kamu tong sat sa rumah jiwa. Dia kasih lopo so dia batong. Manu pa masuk amat tahu boleh bata. Tunggu dia muna anak pertai uli barang na pastas maroha. Para terlalu pertar sudah itu. Para mak sudah belunun. Pamuro sumatak siyo. Parmaan sumatak padai. Nando muru muna. Situ japulan nagabiraja palutunan. Anak nilang baru. Dihani hula-hula muna merkatapulo. Kalau ke satu main mah urus panyari Tuhan muna salud na raja na panani. Dua na nagaw kita panani. Tahu matutuloy. Tuhira namin do puro namin. Do tubaw po namin. Bago tayo, tanyang namin ngayon mangulosya muna. Lahat sumarwa muna. Di sudena tanyang namin. Kaya muna akarajang goro namin. Tumayo po lang. Araw sulong muna po lang. Gusto kanina tutulya muna keluar besar. Masih ninggalaw nilay namin 5 kidolyon. Isang jomjong mahami na ay sa tulang muna ay tulang rorobot marga siya. Turut berduka kita daw hari dinong sormatua na yun namin 5 kidolyon. Alala na diyan muna pinaparna sa lumulunang iwotol nila na sininggalaw nilay ni Roy. Hindi na dahil kasal pumakan na lumuli sudah siya muna sudah napapahan na. Hindi na meninggal hon naga pangapon. Haga siyon sa disukon hon na yun
Tidak muna sa luhod na yakka pinagparna. Ang yang natong mahitesan ng nami. Dapat akan may diluan muna. Jutpang nanidala muna. Manang didiya siya muna marunanan. Ope muna sa katitulang muna doon. Para maulo si patubaw nami. Nagtusulin na ang pinagparnilay na yun. Anay hasahasan na naman nun. Para na inatibere namin Bapak si Sony. Parutik nami. Bagaimana kami? Ata malutor mahami do gunung nami yon. Baik maju kami, dia dulu mula-mula dia dulu mula tepat. Baik dulu kami memang kodang mula-mula pada rumah tu bukan bapak. Oleh ini mah parutik nami. Datan wifi naik pasal udah kita orang rumah kami itu pengurus nami. Baik damang manggodang mga jadi atau dia akan dari adik tak berangkat di pengurus nami. Betul nggak? Dia muna sa luna ang burong namin. Asa gadyang doy na bodat kyo man na ay sumod. Suri mo kamu urami. Sikat mo mo. Hut matong nang si turok pinagpat. Matutunan sa namin. Abe nung buru si kumanay magodang namin. Siala nong di pasahata muna. Dalam ditang yang muna. Tu kami ima tu guru dohot kelamuna dohot tu Galing mo din. Oh, siala ni asibat tong rohani tu hatta di pasahata mu ulos nagajam. Ulos itu udah para musina. Babi. Asal so pahami jo budak-budak namion. Kamu mah musina paksi.
pasa ilo ni tua asukang kami na pori tulung matong dua silur mana pinahan gabi mana niula orang matong merdala-dala mangumun ang martiga-tiga dihuta mo suara marah dibalik petong hamu tak agi mamua yang baru si kepanai ngakot ang nami lima coba tikon asal saat ni tulma itu pun sama seperti ya nunga besar di bawah kami do pasatangin upar ada di apa takut tay saat mamu horas dia nagabihan asa tinahumin niya multi binan matok bawasan pa mariami kondang studio baru masuk kondang asa rohananya kabere dos do pagiruan nami do akatulang musihan si jalo soba-soba nago asa dos naik na dos do nakot tuan na anggo di pakatayori di hari-hari nasarpu buboto hami do biga si pasaton nalo sa dahulu sa tabi ang guru tak sila ng muna niya kami niya alay ang pagiruan nami asa dos do pandakok na dos patunda muluboy siap pagiluan nami opak ma amang bulu iba anggo pagiluan nami do aparasilu di nami maragasiahan una si jalo somba-somba nago lupa toruan siahan las doruan di beren nami nonton di nami asa go mato persaulian go mahagayon hasangabon ng hamorao di hamun saluhuna nasa bona asuhuton talungomi ma di partual ni lainami naung saur batuan di siara lihat karajani yang baru saun nata hiro tutu saun nani rokmi nalau si pasaton nami toruma nalau si pasaton nami jalan dos paro hamuna tudia pihasatan na hamu mana mangaturhon nalau si pasaton ni asanggia tu gawina tu horas naung saluhuna tuksohon dia be ibis habalna ulus paniari ulus tor rabu ulus nagajang asa gajang batu beri dagabi gajang beri horas jalon muna sira mata na martu re mata tu paun ni tu hatta di bagas seperti keno samani ma padua se kamera jani guru Mula ade raja nami mula ade nang tu motor jawa te kalaya te abeno asa janjur mula janjur mula topa asa ba kami kota mula langsung tendang mah tu kontak sobat. Tendang magodong magalia. Asal dia gabi dia horas. Dia lau pasaton. Ulus dengan ulus tor rabu. Tu biar nami di bagas tikor. Baik damang tahu partusi. jadi belia tak sudah petupon nami umni adat maradopo kamu na hulu nami ati petangan nami ati pesivero nami na sosalia raja nami Gabi. las maro ni bare do patto dom muna bane maro hamu roma hani ko mano bamu Mau nanti. ndo pe di hamu na promosi nami be ko mo aso do bami hulu na nami on ba kama na parti
beren nang patodyo muna majaloy raja nami tung sona marholi do ami tung sona martus do molo tung marholi pihami raja nami martanya kamu ang gaganda na hubuli tami tujulan naron asaboy ubul kesini musi patpon nami merarupuk kamu na hululan nami suak songoni do perjabaran nok pasat tami raja nami tuk songoni pe patubana las mararoni gari do patodyo muna na lau macaroi asa ronom nama songon hatani na tutu asa titi sikopa mai golang-golang pangarahuna o di sosadia dah pasat kami dalam ni sopanami to maradupu kamu na hulu nami saya tuhan taman nama gogi pasu-pasu na babu di mana Ini batu tu raja. Jadi tutur kapangabah dia musa dulu nanti dia tuak yang pas-pas. Macam sidoro nami di harorong ni di dalam pinasa mula tu habis sama pestu anak bau. Anggia asiro hanya mata nomor tu ada bata. Ditabari nang marui di dalam ditangyang nami saat tong jalong muna. Itu dia kapat cari hari dia musa dulu. Asal orang nami itu seorang hati yang dua nama dok. Asal pakak doh otak siar-siar dia duri. Tu dia pihak mengalak kesaluna kaya nak nami. Tu si mahabu dapat akan jauh. Asal ini raja yang baru. Dinawang pinasa muna. Akka perjabaran bergai. Do akka panorobine kerajaan yang baru. Imra soba-soba nago. Nas dorohan di badan nami nakto dinami. Asa go manauli go bahasa kapo dia musa luuna. Di pinopari lain nami nang jumolo baru jumolo. Matutu. Isialani kerajaan yang baru. Tuk sama pilih haroro nami. Tanumau yang muda saluuna na sabunan yang sudo. Mono di parok kamu di haroro nami di son. Terlumau di baturuan. Mudah hulak kami di son. Anggo sesigina dia di bagasan laguna nang pasina. Ala dihami do bona-bona dihami do pasian. Los dihami do sopa-sopa. Mola seorang nama los dihami masuk. Tuturido nama baini. Oh, so tuturi bawa kaburu date. Jadi saudara nama tu seorang natin na tua. Asal balikat yang di rumah bergambat yang sopo. Nunga kami na lain kami na sorma tuo. Dipinta di laut tadi bagas tikol di pasal-pasal Tuhan pada tujuan nyaron. Segan dia musa duk nak kapino para napol. Matutu lah. Asal di hari waktu kerajaan yang baru. Saat dinaulis, saat dinaringgan. Di pasal Tuhan musa duk nak kau daut dari bagas senarion. Siang dan membuka saat itu nama kunjungi. Asal orang nabi soal hatan ini tua-tua. Asal saat di sol betul saat itu bertiak. Nunggu pasal tahu pasal tu nabi. Maminta membasuh mata nomor 2 di mata. Sama musa luhuna horas jalan gabian. Musa lohai masa adanya ti. Betul lah. Langsung ni orang dia bermusik nami. Asa tidak umur dia binat paduhatan. Baik dalam dia kami kodak tio. Baru mudah waktu kodak kasahatan. Pending soal maju mau itu orang, kamu lu jadi motor kuni tak boleh soal tidak kau ada lewat. Tapi aku masuk di pinok parmi, tu ibas nak, tu dapat nak kasih tanah. Rada tu ngarung kopi naik seorang atas sekolah tu. Bagi jadi pending soal maju mau itu, jadi semua ni nang sudah muncul di bawah kau. Abang guru selalu. Abang guru esok kami tulang mula si peneluhi dan na tulang putih kami suku jo riwayat di baba sebuah kumbu molotov tulang topu jo ma alai manak mahamuna tuhami apalagi ulah-ulah menutup peneluhi lah saya juga bertinangi matong dibotok kumagulahi lima opita lagi Tugasang kau umurmu, dapat angkat cita-cita ni, kamu selalu na pinopar niyo pun namin percaya. Iya, matutu. Ayalah na, lain, raja pada korokku, daktar andorano niloma dilom, mamerek kamu nya selalu, na igarin sok kamu dia selalu, angguang mamerek selalu. Jadi, kamu selalu na pinopar niyo botok kumagulay. Pengen soal berdua mahamula karena oh leh tapi kepada soal hatan setuju orang kepatuhan itu
Agak halumpang tunggu budi roku. Pengkeng sauna tua mah ibotok kupay rin nga puhut patunggu di bawahku. Matutu. Kita naruh tulis punya si bolot. Puhunon niya kamang borong kuma doon ibotokku. Anak rin baru kuliah to. Matutu. Jadi sauna hari ang borong na ipathatol namin mga kulot na si pathatol namin. Jadi ang mga farmasi grabe. Asa Malotong kami di pagbotin ni Lekol karena selalu matukan sa sokay. Damang magodang dia di asal lihat pak urasa panggabian di tubuh di binopar ini di botok ko sa luna. Kain godang dia di. Amin. Ulos nagajam, ulos sidorok rabu, ulos mahapal dalam mitang yang muna. Asibat tong rani hata. Jika kembali do pertujuan nami me, asibat tong rani kota tujuan neron. Dari dapat hata mali hami, kaya nak komuna sidorok pilot pertujuan neron. Tuga jang nama di hami dari tagabe, tuga jang nama dari tahora. Tu hafal nama tu tujuan neron pasu-pasu di hata. Neneng jalur nami me titiki nama ngidon. Raja nami di nongi pasal kamu ulos tuhami naik kami raja nami Roma kami marsoba tuhamuna bulan nami laos huhut pasaton jabar soba meredupun hamuna bulan nami raja nami semua dirok ini ada dua tak sudah dina bulu ya takut jadi bagian tak sudah dina patuhon nami umi adat adi pasi patuhon nami na susadia raja nami dame jala labuk marohamu majalo haroro nami ada raja nami ya bro dia muda parusi nami Gabi manggabi. tak usah pahami jo bulan nami tulang nami baik kamu mah godang lo persi Gabi.
No pasat kami itu hamuna, las parani berenmu, las parani patutjumu. Tuat taman magu kipas pasura, pasti mana? Lanjut. Kami